Ke a le itumediša, ke a le amogela, ke a le lotšha, ke re mošate go se moya ka Dr. Makgabo. Le kgone ke rata gore dire reading ya rena ya di 22 tša June 2022 re ko rena dilo di tlo sepela ka sebopego mang ka lona letšatši la di 22 tša June 2022 e tla ba ile letšatši la boraro. Ke na le dikarata tša ka mo pele ga ka eupša pele re thoma ke rata go amogela ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke a le amogela ebile ke re mošate ebile ke re go lena ke re na ba maoto le ipsene ka taba tše ke di tshwaretše go tšona le ipsene ka yona reading ye gomme e bolele le lena le re ge le ipsene ka taba tše le se ke la lebala ke kgopela le subscribe le like channel ya rena le kgotle le bell yewe le buše gape le share di-video tša rena le batho ba le ba ratago. Ke a le leboga. Okay, reading ya rena e le go daily prediction ya di 22 tša June 2022 ke na le category bitša gore ke the magician, ka ba le the king of swords, ka ba le the wheel of fortune in reversal go ra gore e dutše upside down a se lebelele godimo e lebeletše fase, ka ba le the tower, ka buša gape ka ba le karata tše tharo tše e le gore ke di bolela ka melaetša tša go badimo ba rena. Ya re focus on children e bolela ka pregnancy, ya bolela ka birth, ya bolela ka adoption, ka ba le the temperance, ka buša gape ka ba le the 10 of cups. Okay, a re tseneng ditšabe gona reading ye ke e ra goreng go tlo diragalang ka ra maphelo a rena ka tšatši la di 22 tša June 2022. Ka letšatši la 22 ntho e ba bolelang ka yona mo go wena already ka molaetša o re o kry-ileng ka Monday ba boletše ka ntho e le gore o sa tlo ikwa taba tše e le gore e tlo tla go wena o sa tlo dikwa tše dingwe tša taba tšeo e tlo ba tše di botse akere e tlo ba tše di botse e ka ba ntho e le gore ke boletše ka ntho e le gore e ka ba ntho e le gore o kgwetše le gore e amana le mošomo o le gore mohlomong wa o šoma goba e amana le mošomo e le gore o sa tlo go hwetša goba mohlomong ke ntho e le gore e amana le business ya gago goba mohlomong ebile ke ntho e le gore e amana le partnership e le gore motho wa rata di-tender di-projects jwalo le jwalo mara ke taba tše di botse akere and ka bolela gape gore e ka ba creative idea e le gore wena o e fa ke badimo ba gago mohlomong ba nyaka gona ntho e le ba nyaka gore o ithome o e dire and goba mohlomong e ka ba ntho e le gore e tlo o tlišetša tšhelete ge nako e ntše e ya. So ga ba bolela badimo ba gago le kgono ba re ideas o na le tšona ba go file tšona ke kgopela gore o tšee nako o leke o nagana ka toro tša go tloga tša Mantaga la bobedi o leke o nagana ka toro tša gona o lorileng goba intuition ya gona e be go botša eng kgafetša goba ke eng ntho e bego e tla ka mo monagano wa gago kgafetša o leke o theletša go gopola melaetša ewe go na le di-ideas tše le ba o file tšona ge e le gore a se tlo receive molaetša we o ra re kona o sa tlo o receive okay. Go na le ntho e le gore o swantse o e dire e ka ba ntho gona ke ntho e le gore sa tlo o tlišetša tšhelete mafelelong ke ntho e le gore e amana le mošomo e ka ba mošomo e le gore maybe o kry-a mošomo gona goba mošomo e le gore wena o thoma o creator mohlomong ke business e itseng goba mohlomong ke project e itseng o na le ntho engwe le gore o nyaka go e dira mohlomong e ka no ba e bolela ka dithuto tša gago already wa tsarena wena o nyaka go ithutela eng already wa tsarena wena o nyaka go ba eng motlha o fetša sekolo o šoma mošomo mohuta mang ba bolela ba re di-great ideas tšona o na le tšona akere and ga ba bolela ba re le di-resources o na le tšona di-resources o na le tšona lebelela gorena di-resources tšao ke leng ka gore ge ba bolela ka di-resources ba ka bolela ka mabaka a ditšhelete ba ntšha tšhelete mola akere ya ba ntho la gore ge e le gore a se tlho ba le tšhelete go thoma ntho o nyakang go ithoma tseba gore tšhelete e tlo ba gona ba tlo go fa tšhelete mara tšhelete e tlo bang gona ya bontšha gore ga e tlo ba tšhelete ntši e tlo ba tšhelete le gore o tlo ne e hwetša le tšhelete nyane ke ntho le ba bontšha gore o ka thoma ntho ngwe le ngwe ka tšhelete e nyane o nago le yona gore o thome business a se gore swantse o be le tšhelete e ntšintši thoma gannyane ke ka mokgwa e le gore lehumo lao le tla ba ka gona ka mokgwa e le gore di-blessings tšao di tla gola ka gona go no tshwane le e le gore ga se wena motho wa di-business o motho e le gore o rata gore o kry mmereko go gongwe gomme o šome o kry salary mafelo a kgwedi engwe le ngwe o ka no thoma ke ntho la gore o seke wa nyenya mešomo o ka thoma e le mošomo e le gore ebile mohlomong ntho wana ebile a se o yele sekolong ga se e le gore wena o yetše sekolong ga ne jalo o sa nyaka gore o kry di-opportunity o kgone o kry mohlomong di-internship goba mošomo e le gore wena o yetše sekolong but in the meantime o sa nyakana le mošomo o seke wa dula wa phutha matsogo wa ema so o ka se dirang kore o ka no nyaka mešomo ka mo dishopong mongwe le mongwe mo e le gore o kana o kry-ile mošomo gona le ge ba o patela tšhelete newe e nnyane tseba gore ga se gore ke nnyane pele ga badimo ba gago
le wena o e lebelela o ska e bona bonnyane ka re e tla go thuša gore o kgone go ba le tšhelete ya transport e tla go thuša gore o kgone go ba le tšhelete ya go reka tsona di-data jwale le jwale o kgone go tsa fela o tsena di-internet o kgona go checka mešomo ye e leng gore wena o etse sekolong le ka kae ka ba advertisitše ba o bitša interview o na le tšhelete ya gore wena o kgone go namela o ye gana mongwe kgole-kgole mo ba bitša gona di-interview jwale le jwalo ke ntwe la gore o seke wa nyenya amogela dilo tše dinnyane tše le gore ba o fa tšona and o seka o phutha matsago wa re nna ke emetse ntho eso ke emetse ntho e kgolo nka se bereke mmereko e le gore ke gola tšhelete nyane goba wa kgetha mebereko so ke ntho e le gore ba go file yona ke nngwe ya dilo tše le di ka ba setse di go tletse ba leka go bontšha badimo since bo monday mola gore dira so se ka dira so ka gore di-resources di gona tšhelete e gona but ga se entšhi ene le botlhale bo gona ba ntšha di-creative ideas mo go wena mo le gore badimo ba bolela le wena ka yona intuition ka tsona di-thoughts ene ebile ba re wena o motho wa botlhale wena you can make things happen mohlomong o ka ba o sa tsebe goba mohlomong o ka ba o no kinyatša so o seke wa kinyatša wena se o santse o sebe gore wena o na le dilo ka moka tše di nyakegang ntho e šothang fela mo wena ke ntho la gore o nape o thome o šeletše ke ntho e tee fela action so ba re ke nako ya gore o tšee action o thome ntho o nyakang go e dira gore ba fa go ahead wa botša re ditsela di bulegile o ka nna wa thoma ene ba bolela gore go na le batho ba le gore ba tla tla ka ra bophelo ba gago batho le ba sa tlo go thuša ka the king of swords go tswelela motho e le gore ke motho mongwe wa botlhale motho e le gore ba tla mo tliša badimo ba tla mo tliša ka ra bophelo ba gago ba tla mo tliša jwa motshwana o ka no kopana le yena le ka no kopana mo pateng o ba kgotsa e le gore ke manager wa shop e itseng go ba la kopana ka tsela engwe e itseng goba mohlomong ebile a kgotsa le gore ke motho le o ruta kae goba mohlomong a kgotsa le gore ebile ke motho wa mo community mare ke motho wa botlhale o kheleng gore fela o ya go yena o tlo go fa di-advices go na le ntho e le gore motho o sa tlo go botša yona so gona motho o tla kopanang le yena segale motho o tlo kgotsa motho a go botša dilo tše e le gore di amana le dilo tše e le gore wena o rata go di dira goba dilo tše e le gore di a go tlela ka monagano gore o swantse o dire 1 2 3 motho o tla go fa maele ene ebile o tla go fa support gore o kgone go tseba gore ka ra ntho o e dirang ga o noši ene ebile o tla go fa tlhotlheletšo o tla go tlhotlheletša gore o dire ka mokgwa o gopotseng ka gona ka re motho o yo kopana le yena ke motho o rometše ke badimo mo go wena and then ntho e nngwe ye ba llang ka yona ke taba ya gore when coming to tšhelete o šomiše tšhelete gabotse ka re go bontšha tšhelete di tlatla di tlo phatlalala o ka nna o tlo ba le bothatanyana ba tšhelete that's why ba re yene o e tshwereng e šomiše dilo tše di botse o leke go saver o seke wa kgotsa o waste tšhelete kudu ebile ba lla ka taba ya gambling ba lla ka taba gambling this week gopola reading ya monday le yona e boletše something ka gambling then ka bontšha gore ge e le gore o rata go gambla then maybe mohlomongwe o emenyana ga se beke e botse ya go gambla bekeke e bontšha o tlo losa tšhelete so o emenyana ka gambling yela ene tšhelete o leke go itshwara gabotse ka gore o tlo inida this time ba re e šomišetše dilo tše di botse dilo tše le gore di tla o tlišetša di tla dira gore kore tšhelete engwe gape e tle ka raphelo ba gago e ba bolela ka ntho ngwe e le gore ntho e le gore ya fela ka raphelo ba gago go na le something se e le gore se a fela ba bangwe e ka no ba mošomo mara ge o fela mošomo le ya ba nthwela gore o se ka tshwenyega o mo botse o yetla because already ba se ba boletse ba rile re go file di-creative ideas o motho wa botlhale šomiša botlhale bo re go fileng bona o tse gore badimo ba le ba o file botlhale mare ba ka senape wena wa no nyaka gore o be a ba nyake o treata jalo ka ngwana o kgotse ntse la gore ba o spoon feeder ga ba nyake sowe ba ra gore šomiša botlhale ba o fileng bona o se ka kgotsa ntho ngwe le ngwe le ntho la gore ke nyaka gore ba mpontšhe šomiša botlhale ba gago the more o šomiša botlhale ba gago le bona ba dirang ba thaba because ke nngwe ya di-blessings tše ba o fileng tšona botlhale mara o ka kgotsa o phutha matsogo wena ntho ngwe le ngwe o emetše bona then ke bothata and then ba bolela ba re whatever e le gore e ya fela e tla mafelelong o se ka tshwenyega ka yone ebile se ka o koša bohloko ebile e se ka go stressa o tsebe gore dilo tše di botse di etla go na le something se e le gore ba go beetse sona so whatever e leng mo tseleng ntho e neo e leng mo tseleng gago e le gore e šitiša selo se la gotla ba e tloša mo tseleng gore selo sela se se botse se kgone o tla ka rabophelo ba gago mo ba ka bolela ka mošomo ba ka bolela ka lebaka la tšhelete ba ka bolela ka taba ya relationship mo e le gore go na le ntho e le gore wa e fetša
goba ya fela goba ya tloga ka bophelo ba gago. Maybe ke motho le gore wa tloga ka bophelo ba gago, ke motho maybe e ka ba e le a friend goba e ka ba e le motho le gore o ka re ga relationship le yena. Mohlomong ke motho le gore ga o bušetse dilo tse di botse, and then ga a le gona ka bophelo ba gago dilo tse di botse ga di tle ka baka la energy la o se tsebale ke la tlišang ka bophelo ba gago, energy ya o se be ga botse. So motho o tlo no tsamaya yena ka bosiena a tswa ka bophelo ba gago, ga e tswa fela sepela o tsebe gore then dilo tse di botse di thoma go tla, because ga a sepela o sepela le negative energy ya gagwe, then wena o thoma go ba leng le kganya ka ra bophelo, then dilo tse di botse di tla tla. Ke ntho ba re šomiša botlhale ba gago, theeletša dilo tse ba go botsang tsona. And then ba buša ba re focus on children. Ga ba bolela ka bana, well ba ka no refera to bana straight, and ka nako nngwe ga e nape e mina bana ya ba nthela gore ge e le gore o ready for go thoma lelapa, ke nako ya gore o ka nna wa thoma taba tša lelapa, mara go se ready for dilo tša malapa then ga e bolele ka taba tša malapa. And then mo ngwana o representa badimo, and ngwana gape o representa like di-blessings, dilo tše di botse di tla ka ra bophelo. Ya ba nthela gore ga representa badimo, ngwane o tla jwale ka ke nthela gore o leke go ba le nako ya go bolela le badimo ba gago, o kopane le bona, o ba amogele ka bophelo ba gago, o fele ke pha nako ya go bolela le badimo, o se ka kgotsa tšatši le tlhaba ebile le subela wena o se o rapele. Ke ntho ba go botsang yona, and mo e le gore ebile e diang e bolela ka dilo tše di botse tše le gore di tla ka re ga bophelo. And then ba sa tšwela pele ba sa bolela ba sa re wena ntho o swantse o e dire ke ntho la gore o thutse go lekalekanetša dilo tša gago. Ka mokgola reading ya Monday, I think Monday e boletše ka gona gore go dira dilo, let's say wa bereka, o se ka kgotse le gore wena o spenda 99% ya nako ya gago o dilo tša mošomo, o tšea nako e ntšho le mošomong, go boa gae e sa le mošomo, ga o be le nako la gore o ka nna le family ya go fase, bana ba go fase, la connecta, wa kgona go ba thuša ka dilo tša sekolo, gore la kgona go bonda as a family. Ga one nako e la gore o ka fela gore ka nako nngwe o be le nako ya gore o tšwele bagwera ba gago o ipsene le bona. Ke ntho ba reng o leke go balantsha dilo tša gago, and go balantsha dilo tša gago le tšhelete le yona e tlo tsena, tšhelete le yona o bone gore o e balantsha gabotse, o e šomiša gabotse, e sa boela back to the magician ba re o šomiše dilo tša gabotse, ba bolela ba re tšhelete re o file yona, wena o make sure o e šomiše dilo tše di botse. And then ba sa bolela gape ba re letšatši la di 22 tša June 2022 ke tšatši le botse go wena, letšatši ke lentši le ya mafelelong o tlo thaba, ko le gore mohlomong matšatši a go feta wena le stressnyana o wena le go nyama, but o tlo no kwa o thabile, o tlo no kwa o thabile kudu go fetša bolela le badimo ba re o bolele le bona goba go fetša go rapela, o tlo no kwa moya o lokologile, o tlo no kwa o thabile. Ge le go na le ntho e ne go tshwenya ka mo monaganong goba mathata a maitseng a ditšhelete a eng ntho e tlo no tloga automatically, o tlo no kwa o thabile. Ke se ba se nyakang, lethabo ka ra bophelo ba gago, peace ka re ga moya wa gago, ke se ba se nyakago. Ke yona reading ya rena ya di 22 tša June 2022. Ke a tshepa gore ba ile gore kore e bolela le lena, le tla phetha ka mokgwa ba re phethang ka gona, and then ba e sa bolele go le lena le se ke la tshwenyega, le se ke la e fosa, ye nngwe e tlatla ya o tlo bolela le lena. Ke a le leboga, le be le letšatši le le botse.